Samoa, ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalo whero tātu o tino i nei fwoi asa fau, tala taulo ngolongo mai lo tātu o tino o si mai alau whafonga. O whaamalia ina le fionga i le ao le malo le fionga tui maleli i whano wa le toa sua lau vi le lua. Ina ua mai ai o na whelongo na i male kāpeneta, e ala i le wha i unga wha kā lua 5 tolu ono, o lo i ai se wha lawe lawe wha fua se i ma mawhatu ua o mai. Ma ua ono lamati ai le o langa tau tamau a inga o le tino e ma fua lea i le ai o se malo si anga wha le tū la fono. E wha tanga ina ai le wha matu ua tua tupe mai le wha putu ngā tupe le malo. E ma fua i le pasi e ina o le tū la fono tau wha aufi. O le wha te tau ina o tupe, mo le tau sanga wha le tupe lua o lua 5, i le lua o lua ono. O le asonga fua na wha i loa lau te lea i le polo inga mai le ao le tātu malo wa wha i loa ai lea tūlanga. Ma o le whaatanganga leo wa tu ina atu i le malo. E whaatino ai loa se fuafuanga tau tupe whaana tinati. Mo ngā ruenga whaatino, i te tonu o le tolu sfuru aso e mai a le whaai unga o le masina faule nei o ke topa. O whaai loa le minsta o tupe, o tau veina fo i tiutia le pāle mia, le fionga muripola ana rosa ale morio. O le polo inga o whaavlewe whaafu se i meidea o le malo. O le ata pena i loa se fuafuanga tau tupe whaana tinati. I lalo le vaenga se la uma le 5, o le tū la fono wha vai, a o luma na iai le wha taatia i luma le laulau wa fono le pā le mene, o le tala autua o le tupe mo le valu masina o lo to toe, o le tausanga wha le tupe o lo whanga solo, e a mata lea le masina fau o Novemba, ai mai ai le wha ai unga le masina o Juni, o le tausanga fau. A o atuai le nā teimi, wa ta pena le tala wha ta tau autua o le tupe fau, e a mata le teimi masani, le amate ia i ulai o le tausanga fau, lua o lua ono. Lona wingo le ato e foi ai foi fuafuanga tau tupe le malo mai le nā masina, i ona tūlanga masani. E ta oto lua tātou tāpenanga, e le ngata le tātou pākete whaanga ioi ai tolu sifulu aso. Ina ia ave le wha mua mua inisi o vaenga o lo tamwhai, ave ia le wha mua mua, ia awane i to al tāpenanga, ma le whaanga ioi ina o tātou malo. Ai o lo o ngā lulu e fo i tātou mtanga luenga o tupe. E tā pena tala whaatau au tu o le tupe. O lea iai le fuafuanga. Po le vai asolo na lua o ke topa. O le a fola i lunga le pāle mene. Ia le tala whaatau au tu o le tupe. I le vaenga mua mua la lea o le tātou tala lea o tupe i le tasi o 5. I lalo le whaavae le malutu to tasi o Samoa. E tolu sifulu aso. Ia ua whata oto mai ai vaenga e ave i eil wha mua. O le tongi ina o tangata whai ngā luenga. Ia ma overtime. O ngā luenga wha atino le mta ngā luenga ma ofisa le malo. Tono vaenga ia o lea a whatupe ina lava i tono le tātou paketi leo tasi o 5. Ia o le tātou paketi wha nati. Ina ia mawhai ai o nga whatau 5 ina vaenga ia. Ia e totongi ai fo ia o nanga wha kon karate. Ia tono lo ia inisi ia tina el tātou malo. Ia o lea wha ngai o il tātou paketi lea. Ia o lo toa fo inisi o pensione mo tātou tangata mātutua. Ia mawhese o soani mo tangata iai mana o ngā whaapitoa. Ia po awhianga tu mau e soifua. Ia o porkalame fo isko sipia le malo. Ia o le awina ato ngase mo tō ngaftinga i whafu. O le okaina o vai la au mafua la au mo ngase i whale mai. Ia e mai se foi kon karate mo le awina mai o sua au le atunu. Ia mga luenga te tele ale atina e malo e pei ona iai a tele. Ma le ofisa i sova i on tanga luenga o whatoanga. O vaenga ia o lela ave i wha mua il tato paketi lea tasi o 5. Le fionga muripola ana rosa ale morio o le minsta tupe, o lo tau veina fo i te teminei tiutia le fionga i le pāle mia o lo to e sea, ona o si ngase i New Zealand. O le sono le masina nei o ke topa, o wha moe tau wau fia i le pāle mene mo le wha tatia inai o le tala autu o le tupe. Wo o tunei le tasi le miliona, 5 se lau fastfood wha hafe tā la le tu wau wha inga o le viso swani, mai le malo i apani e si itia mawalunga i le tūlanga,
I le leo ina o tua o yo Samoa tau wala tu lea, i le vaenga o whimalanga inga o le tātou malo. Ua wha ilo lau tele mai lea tau au wha i o le fisoaswani o le malo i Apani wa tu sa o lea, i le wha le leo le o nanga le vaenga o whimalanga inga, i le mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta e wha le lea ai le tau tuaina, o le vaia le leo tangata o isi e tunuu e uru fale mai i Samoa. O masini e siaki eitu si folau o nisi o mea whai ngā luenga wa au mai, i le fisoaswani ma le naunau te inga o le malo i Apani, ia le lei de whātinonga o le siakina o tangata e uru fale mai o tātou tano. Wa au mai e fo i manisi o mea whai ngā luenga, e wha o ngā lava i lea tautua wha pe ai matoninga. O le wha fitai lea le ofisa siri lango lango, o le mta ngā luenga le pāle mia ma le kāpeneta, le sunga ia fiso Jennifer Key, i le sui o le malo i Apani ro tātou wa tano ona o lea foa i tāua, a wale au nanga tau whimalanga inga, o lo whaatino e le malo. Mai tu sama le lima se la wafi tangata o isi e tunu, i la toui o tūlisi po tangata tāwhao, e pāsia tua oio Samoa i tau sangata i tasi. E to ono leo leo po malu le malo wa whaataua mamana tua le mtanga luenga leo leo, whare pui pui ma leo la toe fuata ina le sauninga, o le aso wha manatu leo leo i nei tau sanga ala tau tua i lea tunu, e ala mai lea i le mtanga luenga. O le aso ngafua, na whaatino ai lea sauninga le Police Remembrance Day, e whai ai tau sangata i tasi e manatu ai na ngā luenga o whaatino e li mita maita i leo leo, ma manatu ai fo i ma leo leo wa wha i langi le fo launga, e pei o malu le malo e to ono na mali liu, i le se furulua masina ua mawae. O i lato wia e au fiai le leo leo ta ai lua, o Corporal Sa Hitilepi, o le leo leo Constable Louis Steven Spidiano, o le ta ai lua o Corporal Kid Roach, ma leo leo e to lua na umia le tūlanga wha leo leo le Satini, po le Police Sergeant, o malo fou a yango, ma malo wha mau. Wa wha iloa ia le mtanga luenga i lana upenga te wha ilangi o le tautua, ma le ofo ina o soifua o ia malu le malo i le ngā luenga, o le a manatua pea e le ngalo. Wa avel wha mundianga ma le wha malo a le komasina ma le mtanga luenga o leo leo, whare pui pui ma le toi fuata ina, i le sunga i leli i leo leo sa tini sinia i a palasi sa tau, i le maua lunga o le tūlanga na o i ailo na tau mawhai, a o awa i atu i se awa onga i te tonu o le fitafita o le malo New Zealand, mo le umi e tolu masina. Wa wha iloa le mtanga luenga i se wha asalaunga, o lea leo leo sa tini sinia sa i a maua le tūlanga maua lunga i le mai au lana awa onga, i le tomai o le toi wha le leo a upenga i pe o la au malosi, po le Amorous Course. O le maua lunga o le tūlanga na o iei le tau mwhai o lea malu o le malo, wa vea i nei o i o se leo leo wa iei o na tomai maanga waa, e whaatino ai lea ngā luenga, i le au nanga wha leo leo. Wa mamori ai le whaafitai o mta ngā luenga i le fitafita o le lau ele New Zealand, po le New Zealand Army Armourers, mo le lango le tu inatu i le leo leo sa tini sinia, le sunga ia palasi sa tau wa wha manu e inai, lona tau mwhai, i lea tomai whaapitoa. O tau mawhainga le company o le Wilex Samoa e whaalawilo atu i le lelolangi, le mawhai ei o na ngaosi lo tātu o tunu o loa tau mawhai pe o le sukalati, e ngaosi mai le Koko Samoa, o te le tausanga o le sao lea company. Ai o le whaalinga o loa ngaosi o le sukalati ma le kofe New Zealand, le ena whai ei au kilani le whaiunga o le vai aso na tenei, sa whaalawilo ai fo i masukalati o le Koko loa le Wilex Samoa. I se pepa o wha mtalanga o wha ido ai le pule o marketi le company i a reina fe pule ai. E to tele i lātou sa tofoina le lātou sukalati, ua matua fia i le ese ai foi, o le tau mawhātu i lea o loa tau mawhai ngau si ai Samoa. O ieli tele tununga o le tasi lea o loa mai lo tātou o sinu, ua whai ma ave fu o Samoa i a tunu o loa whaatau watu i ai. O le tasi o manu lau tita ua le whai ngā malo fau, o le whaatau lea o loa ngau si a Samoa, se isi lea tau mawhainga i ngosi lo tātou tunu, mauna ia i foi o tātou tangata, e whaatau a tātou lava o loa. Wheroa ia tai au,
A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le R-Travel i le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Po o le fitu lua O'Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pasese pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Ta lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Mole ansalanga ka whaatai le whionga i angal walmana au tanga vaya tipi au tanga vaya moa tātou talamai Samoa. Lena e tue whaafunga i le tūlai se fululua i le aoli o le so. A whene e misia o la mwhiona e tue whaafunga i le tūlai fitu i le poana nei. E mo tibirei o le venganei le tātou tala o le tau mo le somala so an tau mo au kilani. E tue whaamasivainga mo le tātou tano i Samoa. Pamei o le soe a wawa mai oro yeina i wanga e oro ta ulu vava saloai. So vidi mai li tu i sisifo e malosi i alangi mai no whanga ta lai taimi o le a wauli. O le mawhanawhana mo au kilani le soe sifunu ma le valu tikiri o le malu i le poa na neipo le manulu e se fulu lua tikiri e ngoto le la i le lusfulu ono midu te ai le fitu i le poa na nei. O le venga mula soa tai au mo anele lai le tulai fitu i le tai au whamea awa mai ono yeina i wanga ia mami o le tai au sa vili mali tu i se sifo e malosi le tō whātou tau i taimi o le hawauli. Tala whātou i lole i le niwa o me masani o lo mafuta mai Samoa le venga nei i le tātou o le tau mo o tau le nei a sa mua o le masina au le lein nei o ke topa lua awhi lua lima. Winga o le tamo Samoa i le so o awa sa vili o le tua o loa o loo fiti ai pēr Samoa va tasi ei maa o matimu e a fi ai le anturu i nisi o taimi. O le venga mo le soe a wawa i nisi o taimi fa pēr tim pupu e iai i nisi o no fuanga e mo le venga mo le so an tamo Samoa le anta ulu va solo ai nei timu. Tulanga nai pēr i winga o le tau i le so mo le so an tau i le ngata mo i tātou nei au kilani fa pēfoi e a Samoa. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Manuia le se funu tau sanga le Fruit Shed. E fia whapnia atu le Fruit Shed mo o e malo aiga ku kama e na o le iwa sene. Whai matata la iwa i le kilo mo keni iwa sene. So se o loa le saipa se whatau e aruno swafa i le se i mo tickets e lua return e te malanga i Australia. Awa te rowhai wa te tau loa na e se su atu i le Fruit Shed i te tono shopping centre mangele. Happy birthday, dear Jay. Happy birthday to you. Whafonga mai atina matama ita i tutoa. Mamalolosi o le Pasifika. Wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. Ae pe tai. Tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E la tau te moomia lava una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full lima i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed screen Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. Nālova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ula ule ki o.
A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, Vevela a. Soyana foi le osi, se lava ua e oti, se lembra oli sa pasui le aunga e o mai le na sala. Mole fa chali mai e bo a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le da o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So say tapa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e le papio Samo ai o moni o si va o le malama so oi nu ui tua ma la fanga a wo mai lo tu sei fai so fa ma talanga pea wai fia si fo i lava o e le cha se lava ua e oti se le na o sa sui le au mai le na sala so e foi le osi se lava ua e oti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 say tapa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e o le papio Samo ai ua moni o si va o le malama o solo inu ui tua malala fanga a wa mai lo tua sei fai so fa me talanga pea wai fia si va foi lava o le cha se lava ua e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala so e foi le osi se lava ua e oti se le na o le sa sui le au mai le na sala tau sia ma le wha mauni a uio lima ina ua le tau lau wha moe ngā matua wha au lau la i ta lau ta mau te ni malawa na o ta ua wha ua e tua sau Nga e tau sia ma le wha mauni a uio lima le tau lau wha moe ngā matua wha ara i ta lau ta ma te mi umalawa na o ta ua whai ma wha malu ngā o tupu a e tua Nena ea, o lo tina oe
Whawhitai mo le alufana e tu ui lo ufatu. E o mautua oi ona e si I tawa atu iai. E o le whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai. Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai. Nena e atalo whaua e le toi fo I mai. No. E o mautua oi ona e si I tawa atu iai. E o le whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai. Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai. Nena e talo whaua e le toi fo I mai. Nena e o lo utina oe. E le ai se isi e la whamoni mai ua na oe. Fisili lo uloto male matau. Lo utu ai o ai e au. Nena e ai le te a oe I o manatu. Whawhitai mo le alufana e tu ui lo ufatu. Ele ai se isi le nuu nei e nofo I la utana. Ta whiwhi pe amatu matalo whai suna whaatau tana. Pei o mea I sa lavala. Pei e whaapito o lona whainga. Tu sa pele fia o mamai o le ainga. Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia. Alu. Ele ai se isi ele nuu nei e nofo I la utama. Ta whiwhi pe amatua talo whai sona whaatau tala. Pei o mea I sa lavala. Pei e whaapito o lona whainga. Tu sa pele fia o mamai o le ainga. Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia. Nena e o lo tina oe. Ele ai se isi e lo whamani mai ua na oe. Fisili lo uloto male matau. Lo utu ai o ai e au. Nena e ai le te a oe I o manatu. Whawhitai mo le alufana e tu ui lo ufatu. Aua, whika nena. A ka foi kai mire fasi. Ua fasi mo I la vā ue nena. Kuri ka milo ma palalasi. Mau mai unga o awanga. Whaapea ua o mangalo. Ai au wako o a ule amu. Le ai uke le kau whaari aku se nena. Whaapea ngai ka alo. Ia kua ia mama. Ala e sau ara kui whaalava. A uku I pe I silo. Ai pe I sau ai kua mane paua. Oi le ai nai le au nga. Ia wha moe fo ia ai laua. Tintiririn sulu. Unga koe tintiririn. Eli sao sawa. Take me Oceania, ma Peretania. Loma e maesa ilimano, mo Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto.
Ai tina o le mau ua au lauina I lau Le tau loto te tele E le ai o se fefe E au solo sa I le vao e sa ili o tama E momoli Nai a lato tau mawhatanga Lauaki a langona pesi o iuleo E le pule ni palangi o la Samoa O le maua pule O le mau la valeta ua O le mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni papalangi Tu maupe mamatala Nei whapongi sa o mata Seiva ai le whakolone Na lava e whai Tu la fono uma Mai malo au whatasi Se o ai a inga Na fai e papalangi E tele lava I na fetena I Matatu manga masani Samoa Lauanga nuu Ua tau leiloa Lauaki alangona pesi o iuleo E le pule ni papalangi o la Samoa O le maua pule O le mau la maleata ua O le mau Samoa mo Samoa E le mawhai e vai na tenei a le alofa E le mawhai E le mawhai E le mawhai Lauaki e la mona pesi o iuleo E le pule ni papalangi la Samoa O le maua pule O le mau la malata ua O le mau Samoa mo Samoa Lauaki e la mona pesi o iuleo E le pule ni papa Samoa O le maua pule O le mau la malata ua O le mau Samoa mo Samoa Noivo tu, amo. Le temle mo le watsi le radio Samoa le divang o le woli wa afa tonu le se fulu ma le lua le nei ya se mua.
O le masina la le lei o le nei tau sanga o ke topa. E fitu I tonu le mo I mātou le whana. Ma lo le soi fōma wia ma le langi e mai, pa ia le silasi o le tāku, turu e le nganta e te tono New Zealand, pe foi e turu e mau, o lo whape leo na maua mai e le tātu tua wha, wau le rivaingo lea wauli, programe o lea wauli ma whunga mua se o lia le tulai wha, e le fia fiana nei. O tātu wauli e le reia so mua le masina o lona se fulu o le neitau sanga le tua, I lulu mai ai o ave o le la, I le reia, wauli e uilawa na tau maa, lo mai le savili ni si utaimi ya wa tanto tu la tala vai le tau le tau ma fana e pe ona ama mai le nama sina wa tu ya tu ia le vai tau le toi tu tongo e o la au ad want to email le masina mala masina o November mo le tula nga fa tai le tula ya tu ti pe o le tu ma tanga mai le tau na le la si uli me fo stimulate ma wan tu le tanto ma tai ya le ding fo I vai ngola wo li se uli fo I le tu lai fa I le fia na nei Jalovan Tuele, Rick Vangla, Woli, Nicole, where le manolo, I must manolo, so if you Malangi, Mamma, Ulu Lau Pau, Malo for Elefa Malasumai, Rick Vangla, Woli, 11 Alpha Jalafa Masani, I won't pay Yale, 2 law or Tawswina, Yelly Pavayola, so se fata fatal lava, Malo, Totano Malo for Ile on Sa, 11 to Leon Tanto Masani, Tamam, Tidama, Tua, to Malamuli Panga, Jono to Malawa. E mana uwhanga fo lo tau sia lo tau soi fua maa lolo ina I le rei tau o ha mai oe o ha mai o lua o ha mai o tau ea tālo si o le nai maruia ioe e ma oe te fia maa losi ioe ua e langona ua e le la va ua iei se mea ua tau sui e lau wha longo le lei a lo wanga I va ili fo mai vili to maiti wha abdoa mai se taimi ave oe se isiaki lau fo mai pea whaina o lua malto ina nai te lua na nofo wha tasi ia we le fia fo lo tua pe te le fia to ina ia vidi tamaiti avantu o to te tafa elanga telefon trailer de vangola woli e le malo siulu lo fitai wai el sailinga manuia e pe o tanto tu wai le lanu la ava o la fanua o Samoa aga ko mai forgia ko malulu e pe tu tanto nai le na tu no vevela to te leo Australia e po nga fe la vole de ke lo pelo e agua ya fa tu ya tu ayo ana va bia makua kiling ya vango ya tanto Samoa e se be manu tanto no fai Samoa pangalia ia ele ai te le antu ava no mo le whana wa onga I antu lu I whafoni ele nganta I leo le ati na e ai o tātu ainga maua ai le lumana I manuia ia o le tui whafo I leo le na tautua I nei o tātu ainga o lo whamli mai Samoa e inei whale moli maui lunga o tātu penga te whai langi lunga o le ia mali YouTube pa le tātu ala leo e peo le sasa wa I le tae ona nei la wha malulua tuai I le tulanga o lo ngā lue me ile o whenga luenga e toi wha le lia ina nei tei e tango tongi lalo lau telefoni tai ia e le ai au te poli ia e le ai tango whai atu e wha le lia ia le tulanga pio ne ile tātu tautua ma le tātu nanga kifo kango sesi kongi lalo langa TV e le ia le o lau TV o le ina I wha le tonu laiti e le rivaingo la uli tautua ma lau nanga lea I lunga o penga tu wha I langi le radio sa mo stimi ia ona fa pele ona fa le antu va malo antu ya kwili sa velio va pe fo ia lo pa mani malo le sui fu mruia ma le langi ma ia to e fia to luas le tuanga o le aunga fa na to ia to ta pena fo ileo ila to la usu le ta la so fua io le ta ia va fo pe tanto o le lo na lo fa malo na le a fa ile po ile palota foi lele o local boards popu e pito no tasi o New Zealand wa io nei te we twai o le temile o le tanto iai ile masina o ke topa o le temile mai le aso ivo se te mai o antu le aso sfuma tasi o ke topa o le temile o le wa fanga so lo ile fainga palota o no winga o le la vai talal tanto fainga palota ile temile Vai mai o meu wha ilo fo I o panota e tawana ave share mai no fonga uma ile to tasirubidu tele tulai se fulu malua ile vai luanga leo le pole Australia a malamana sto na asus fulu leo masina
o ke topa lo no wingala o le vai so a sau pe a tanto o le lo fa Australia amalamala sto na taulana o tultemina mo levan tongna ilalo uma tanto fai lo ilo ia po tanto lo papa foi e fai lo anto ile sui tau va ma le sui tau va o le vaenga o iai o ani tau tua mani au nangola alanto fa mo pe a pale mai tofi ia i tonu pulenga nu tai tasi tonu New Zealand o le Charles se fulu ma le lua ile a molio la stona i o le vai sfo o le afa pele ona tapuni ai ia palo ta malava o lono winga ele to Italia se palo ta avantu tasi le menu te al sfulu lua o le vai sfo le sto nai on Ilola ile for my progress results were published o lono winga ia e fa solo voi le fainga o tanto i unga o palota e pe o ta o mai le tanto lisi nei o le faitonga o palota o le fa pele o mai le asunga fua le aso sful ma le tono o le masina o topa lo winga ta punia palota le sto nai ia e fa ilo mai le unga i le asunga fua i lona faitonga momoa o no o toile le aso lua o le aso lua e o antu le aso for Rayleigh aso sful fae o le aso sful ma le fitu o le masina nei o ke topa ia o le fa pele ona fa i lo mai ai ia final counts ia po le fitunga lo ia o palo tana mo pito no te tasi ona fa ala wi lo mai ai lo la ia le o le meka o le official results ile aso for Rayleigh aso se fulu ma le fitu o le masina o ia ma o le fa ala wi lo mai le i se fa silanga fa ala wi tele la le mea le nuta wale tanto palo tai meni o pulenga no tonu pito no ia langa foi e se le malo te lele ia fainga panti te tele o tonu wa i o le pito no nai te alala o le nai ia sui o le pulenga no o le tau pito no e peo i la tau ia mo o le ia nga iai ini mata upu e fito i tonu i le tau pito no e muli ange e anu i o il tau fai pule i tonu o le parliament ai pia mo na i tawa tu le vaenga lea e ta ua o local board members i te tonu o le local board i le pitonu unai tala lai a faila e te leo filifilia le sui le pale mai ai i le whainga pano tala ni o lono winga e makua le ei so leo o antu tonu i o i pulenga nu o le tau pitonu e puleala i la tau o le whaia tonu i to tonu o le tau pitonu i le tonu e tau me whai anga foi nei te nofo i tele o halu e te pā lota mai se e sila pe o le tangata le tauna nofo i tonu i o e na te wha leo ina u langona mau manatu i to tonu o le tau pitonu a misi la vale nu le pitonu nei te ala lai ia o le mafu anga nei a tāwai lo walu e te pā lota ia e te mala mai fo i meo lo tupu i tonu no tātou pitonu wan tō tele o tātou e lei lo po fe me ku le fale foi le o le Citizens Advice Bureau e le fale fa pe nine pitono umala vonu sila le wingo le da fale o ina e te anga yai e au mai le fa wanga fa le tula fono e so se manta o le nine te mo e te tau fo le tonu ina le fale lea ia se lo ia po ni lo ia e fa iona fa malama ti oi leva en ole tu la fono ma leva en ole tu la fono e ma fai ona so soni tu iselo ia te oi ini menta u tau le tu la fono ole naite mo mi ai le la tu so soni e au noa mase tu tong o e si la fiera benga o lo vesi lungo le Facebook ngai ke ngofo ma mata ngai ke le po fenomena tu na la mele fa mano lo le titi e lau Facebook ia e sila ne ia le tanto palota wa pe ro fetu o le tana la va no mo le finga palota i le timini a lo want to lava i le timini ia pena sa u le afo e le aso i vol masino ia se ia le so forma tasio to palo no winga a want to lava le va so le nei ma le va ia so fo to tasio le minu tele to nice o ile ka pungi le hawo ia o le stona ia so suman tasi o topanta to whainga palota ia wa levan tona want to lo monta polo na wa pepa palota
e uma ona whailau whiliwhiringa I lau lava maunta po lau lawa, ia ona e anu le drop off, e iei nau whangana iei a tātou pusa pālota, e iei fo I supermarket, e pei ona iei supermarket ia le Woolworths, ia ona iei umai lunga ina I whamtalanga na elua pa pālota, ia po te utusi lan mori, ia nau whanga mwhiona ia nga ia whaita maiti, ia e whaasino antu po ngā whele me drop off ai, ia lau pālota. Ia me tāwana mo tātou, a misaka ko ia lana I New Zealand. Ia wai, ia o nganga e pisa ma e leo kele I lunga o Facebook, ai makua e le lo, le mena I tupu le taupi tunu. Ia nan watu lo leo se swinga, ai whape mai lau whamkana, e le I lo ngoa ma ia o ses. Ia la le lo ngoa ri o ngai rua ko I lunga o kankoa la leo, o le tāwhu I alu antu I lunga o le TV, ia ngai pulea o I leo, mea ngai whai I lunga o le pengu tawhai lang, ia tātou le nā, o leo toi se fulumana iwa minute, o le tā leo leintu la e tasi tātou telefon, e le ngana peri tāni ima tala I tā longa kuini sawe lio, e deo vaenga I o sua teo, e mautou male mahutu male vaenga leo, na mawus whaasiri ngā malosi, o a maile lancha si konga I le ngai fo yason, e kele pe kiki, e a longo mai po le anse kala, Sama faya o ngā mua mua e a ina le whanau I le alamoni e tatau mo le olanga Tama te le whaafiti so se mana o ngā osio atali Tinga lo vale taunga Tapa o le whaso Tele ma e whaasaua O na o le moni o loa lofa Ina e o la whalolo lau whanawi aso o iluma E maua me uma e tele to e maua ni matu ai loa langa atua Whawhetai I le atua Matati ai le lau maua O langa lulu e ma le fau fau tua Le whanau ia whaauta uta Tama mai ia lo whama le whaatua tua Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn, chicken, crumb burgers, my marinated wings.
Le Chicken and Things, numera 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, asonga fua i le asu. Iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. E fia le moana rental se whailong antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu paseni o le apa uma walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo i le umi e te whao ngā i nai. E mawhai ona piki le Tavale mai le malewa lele whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo i le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Lucila, be la fo sao fo i le Moana Rentals, e wha ngā i le Pacific Easy, be wha ngā fo i le credit card, e wha tino i le tongi i nolo sa. Mori si wha talanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana, be asisi ane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua, lima whāwalu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tau mo le aso. Vala aulia mo e mawhatia mati ngā ina I avenga. An invitation to the weary and the burdened. Mātaio mata upo e sefulu ma le tasi, a olona foi upo e lua sefulu ma le valu. Ia outou o mai a te au. O outou uma e ti ngā ina ma mawhatia I avenga. O au foi e mālo ai outou. Vala aulia mo e mawhatia mati ngā ina I avenga. An invitation for the weary and the burdened. O se vala aulia whaapitoa Yesu. I e mawhatia mati ngā ina I avenga. Yesu. I o mawhatia avenga. Au foi e mālo ai outou.
ua polonga Israelu, i le amoina o le amo o le anga sala. O se avenga au pito i sili lea ona mamafa, i le sila sila a Yesu, i lea vaitau. Ua fia ngata Israelu, e ola i le whaamaua lunga, e ola i le taui masui, e ola i le mana o tele, male whaaloloto. O nisi nao amo, o loo amo ina e Israelu, e mamafatele, whaaleanganga. Yesu, ia outou amo inu amo, o lona, e iai foi le amo i Yesu, ai fai mai la Yesu, o lana amo, e mama, toe ave ngofie. Sawai, e whātato amo, o atele ua mafatia, matinga ina, i le tino, maleanganga. Mana ia lale amo lea ua, whaalau iloa mai e Yesu mo tātou, e mama, toe ave ngofie, e le lei mo le malo, le lei mo le ekalesia, i mo afio anga, e le lei mo to Yesu, ola namo, o si anga malu, o si loto maua lalo, o si loto alofa, samo ai, o amo, ave ngofie na a Yesu. Ai ape a se i o tātou avea, ma amo ia, le amo a Yesu i le nei yaso. Loto maua lalo, o si au wanga malu, ma si au loto alofa, e mama i le nei yaso. Tātou te talo. Lea tuai, whaafetai i lau amo, a mātou amoina e mā. O le loto alofa, o le anga malu, ma le anga le lei. Tātou ia malago fio i le ne yaso, ia mātou fe au mangaluenga, e tonu ma le lei ai mea unga. Lou lava suafa Yesu, ua mātou te atua ine. Amen. Oh
Sufongmali now le hallelujah worship. Won't live a pese e welu e tolu wan tu ile tatu polgamena onle lu itamula so empeño na tapadina e mafunga danto sunga ile fa ya Reverend Edison ngafa ya wala volunteer to savlinga fa le nganga la to musiciona fa bunga ile timi masani le so antaya pa tanto li lona lofa malona le ya multiplis me il fa funga tanto telefoon met la longa ile ngana Britannia. In this update, concern a new government energy plan won't bring major price relief. It includes a promise of funding for Genesis, Mercury and Meridian for major infrastructure projects, and a procurement process for a liquefied natural gas facility has been launched. Octopus Energy Chief Customer Officer Margaret Cooney says the government could have done more to speed up generation projects. We really need to double down growing the electricity system, and that's only going to happen new entrants with incentives to drive the price down. Meridian Energy Chief Executive Mike Rohn says the changes announced today will help longer term. The affordability of electricity is one that really comes about through the investments that we're making in new generation. Kiwi psychologist, author and broadcaster Nigel Latta is being remembered for his relatability and lasting impact. He died yesterday, a year after being diagnosed with stomach cancer. Prime Minister Chris his sadness, saying he read Latta's parenting books when his children were young. Fellow clinical psychologist Dougal Sutherland says Latta resonated with people and made psychology more accessible and understandable. I think people I could invite him to a barbecue and a beer with him and it would be great fun. Inland Revenue's updated family boost calculator has been unveiled to help families work out new entitlements, passed amendments to its family boost scheme, increasing early childhood education rebates to 40% and raising the income cap. Helping fire crews battle a large blaze involving vehicles and rubbish in Marlborough's Canvas town. Water scarce in the area and tankers are assisting ground crews. That's news. In sport, the three-match Chapel Hadley T20 cricket series starting tonight between New Zealand and Australia is more than a spring fling. Australian all-rounder the contest at Mount Maunganui act as a gauge for the global T20 showpiece in India and Sri Lanka in February and March. I'm sure there's a picture in the head of the selectors and all that sort of stuff of what they want to do and how they want the team lining up come that World Cup. So I think it's going to be a nice building for everyone. 2 football losses in the space of 4 days for EPL champions Liverpool. Beaten 1-0 away at Turkish club Galatasaray in the Champions League following a Premier League defeat at Crystal Palace. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
safa apao le pale ua le so motu le fa aso ai pule lava o ele atubotu iotie o filo tui tuunga mau fe elo manu manu ase awe ave ai le safai ma uo Lesa mawai le fia fia ilo umeilu Lesa fatari ya webanga ipo Tinga lava lo leanga ai le manolo Awa ya fafanga ipo mafautuanga Tama wa orisi ya leta wa mafutanga Ai famanga lua isho vai vai sifati wa sala Tafi malala malanga mawa sonofoa Imana tua pea we italo sama Silonga ua umana umanava E uila mo se ko fau ke no sa faki e ki e tau E au sanga le kumbai Fai la ku yama Fa senga ku lau ni foi pule fai ko akasia si esi Ora wilo ai fale u koru fu e mare ko si ala ko se fai me ka la de bali o lang Wa e mole uila sa Wa mangoko mafuali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa Rangi ai whingau Mea ua e lau whakau kainga Ua pongi sa fo i rongo nganu Ua le mumusi au la mepa Ka rofa i le ka mafukanga ua au o mangua o mala Ua sauki ai o paongo ma whare kalakala i o mawhakianga Ua mumuku vangu mahala o le la ai le makuroi maka o mo onga ringe i o langa Peanga ma whai unga koe a maka Mai maru e beanga o se aka ai se koe kila i le amakanga Ka fia koe kilo a kusi au pau au whai ma se o langa kala I kere ai wa oro fisiki so ua ave se i o i o i maka Wha ma ngalo lau rea kala Hele i o peke ka se kama o ke ma i o whau wanga sa ka wairo ne i o langa O lau ka lengi maunga ruenga o ke wha asuru ni mana marama I o mo se se roa ake piko ko Ka ua kuiala mea whai maro Ai sau pea ya si au masi au whanga Pea ma E uri le whaingata Pei o se sala a se pangota Tuku whesiri ai pe asea Le o ti o se tuina tinga Lau rupe ua leo Ua mafuri le la au safa apao Le pale ua le so Motu le fa aso Ai pule lava o ele atubo So kung mali o le Danto Brothers I le rivaingo le awoli mo le pese la lupe uolo. Eba before I le fantukla mai le rosa pai pai ia Isabella I join tolu mo ia ngā wenga tutu ma whaiva lo filima le join tali wantu I ngā wenga o le ria so lulu le so le tupu I nisi foi o whale whai ngā wenga vai e leo le vai aso pei neo tato a walfo sia. Ele se meo le ka ngoi fofa ve vesi le tau ofisa e ma le tau company foi le a fe nga wa uma ku singa advance momua ya wal fosia o le mena tu po le vesi ya ma le me foi nine tu po le ko va ve mo ko so ko ai e fa ve tai o le mo an tanto tu tongi le vai tau o le mai tau watu ya ile tulanga pio de ini si foi o matanga wenga tanto malo I Samoa ya olo o fa alini o la tu langona I le tuai o na maua o le la tu tongi ya e mara tua foi o le fato a maua maile malelenga le au le matatu malo I le faia leo le tatu talo le tupe fa to pitopi ya antonua le o le neiva yaso ya talo si o le faia so asa o la fa pe leo na fiki e to tongi o le to teli e le ngata leo o overtime I la to ira nga lulue I le vai tau o le afo o le whainga pālo te tono le tātou o turu. Tālo si o lava ve mai se teimi e mawai le se leni ina ia mawai o lātou tutongi ia matoi fo ia tuai e le tūlanga e pei o na sa masi ia I tono le tātou o turu. Ia wheo le te mafu tomi tono sa moa ia whaatala whātu. Whaambalo atu ia tau tau ia ngā lui tono matanga aluenga ese le tātou malo. Malo le ono sai malo fo I le wha malo losi. E le whengo fie ia le deiwai tau. Ia e ia lava pēr ia le ono sai ma mau pēr le tō vai o lo o whaanga solo atu pēr ngā ruenga. Ia wale au nātu le on tātu tutongi e pei ona māsari ai. Sulma le ono minutu tēne le tulai tasi a whewa umala ua lunch hour. Ia po lau half an hour.
Eo, wale wanga koe fo I te whainga luenga. Si wanga nā o e o le pule, ia po e o le supervisor. Ki au fo fuika I kar ngā lua I kūla so leo lau lanchari au. Tau pole la lele yo samo
Vinga o kolisio sa fanta I lanta tuli. Peona langina el sunga ya vai Nairobi so iluma. La di vai ngora wuli na wulu sun male ono midu tu te ni le tula e tasi. Ile tu tu fa wa le radio Samoa tasi lima I va tolu a mo. Te le lopo e marutua le ke so le tinale na malanga mai malana tama. Ile pasi mai o I whangarei. Leana malanga mai ai. Fanta taulea mo au kilani nei. O le laki la ona whainga malanga lea. Na saule pasi tu pea mali tu la taluona tu ua ia whangarei. Ai le o mai au kilani. O se tasi o le pasi se le pasi lea na mana o ilana antopa uai tu ilano le pito ilano le pasi. Ia le uta antopa ua a pasi nei pe ona si le fie fo ia le tanto tunu. O le mana o la o se tasi o pasi se le na toi langa mai I fafonisio anto. Ai vai ia tu lole av pasi. E ile antola e pe ye se mela mi goi mai tu ton. O le whainga la lea, na au mai e loele av pasi whafumale antola tinalea. E te tala antula antopa, o la ye tu tonu si ana tama. E na o le lua tausanga. E na o lo na pekini po le nepila e whaise I tu lole whafunga anga le tunu. Ia, na sa wa I le na vai tau. Le tulanga fui e pe o na tau fia I e leo. Ia le nei tina. Ai whapele o na au natu. Ia lana tama, I le lantou ainga. Na I leo le whame moe tu lai tinale I lumala whamsidonga I le so, whamsidonga whai tu malo I tono au kilani nei. Pi ta I ele I awai antuai I ale tina. Mai o mai I le teimi nei, o lea ua whantanui na le whamsino. Ia Judge Nicola Mathers, I le whamsidonga male au tu stala, aua lava ni wha lauloina, I le swafa, o lea tina ma lea fo ia tene titi o le puipuinga ia mo le saunga le mua sia alu alu toto na o le lua tausanga o lona matua talo fai ia o le tūlanga le nai pione iei ai ua longo tala fo I le whaamsidonga ia o le iei le tina le I le tūlanga fo I le o le no fo vava ai ia ma o lo whaapelea o na awai atu I le menta o le Community Mental Health Services. E le ngata fo I leo no o inu mia na fuala au. E whatu tau lava I le tulanga leo le mafau. Ea o le mata upu pe o le ta ua le ana tua I le tina I ala na tamai tono le antupa. Na tula I maile le astolo o le masino o kuso I le nei fo I tausanga. I le pitonu u leo o Kaiwaka I Northland e pe o le ta ua maile le ta antuli poti. Ea o le tulanga pe ona sai ai na wina antu lea tene titi le falama I lea la vaso e le tulanga fo I le o yesu tulanga fa le tontele e pe ona yei lona tino anto ai ia ma lona ma fau ma o lea lawa toe fa tulanga I lea so le fa msidonga lea e tulanga yei lea tina I lumo le fa msidonga I lea so lua o le masino te sema I le nei fo I tausanga o le visili tele le tula I mai e le mata upuleni o leta te fielo po o lea se tala altina I le mafua anga wala ina I tang to ula na tamai tono le antopa ai le ufa le ilungo le pasi o te le mai lo foi pe fiel tau o le pasi se o le se tamai titi lua tau sang ai pe o se mafua anga foi le o le sosola ese ia mai sana pa anga po o lona to lua po o le alav a tono se usilita wale nai tau ona tani ele tinale il mafu anga na la yona ye fayale nga yoinga ai ole me pitosili ona tawa ele ia fa ina ile soifua o sia anu anu totutano fai lua tausanga a ole laki tasi le itula ai ana fa pela e lua itula wa ana le itula pas ia ele mawantu le pasi le ngoi mele akopa ule na milo fa fusi tenditi ai ana fa pela itula pasi ai sausa I tātou tele mailo, po le hale tūlanga le ao tu ili soifua, o sia alu alu totu. A whai ua whaanonga ta tā tele tamiti nei vahengo le a wauli, i o stala nai whaanofo fi mali e ilo le fia fia. Ia me alu atu lo maopo maisi au whana, le nei vahengo le asu. Incorporated societies come in many shapes, sports, hobbies or cultural groups to name just a few. A major law change means all societies must re-register under the Incorporated Societies Act 2022 by April 5th, 2026. Is your incorporated society ready for the future?
If you don't re-register, your society will lose its legal status and its assets. Don't wait. Act now. Visit societies.govt.nz. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. We ua whanau mai, o le tawi lea mai a te ia. Wala ta mai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata fo'i ona ta pena matua ma pese. Samaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lato aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 Ia mania o tau mātua, whapea au auna e le tua, ai ona mātua le whanau saifua. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia whawhailoa I tātou tinu, mai tātou polkalame o le a reto le ola le nei fo yaso, ia te oi mawhai ona mai moa, ia ai mai se fo I tātou mawhai ona whaafonga mai, tātou reitio, ia I le nei yaso, malo le soifua manuia. O le whata oto e se fuluiva, a le whai upe se fulutasi, e whapea le whaupunga o loo iai. O le mawhau o le tangata e whaangese ai lo naita, o lona vi inga fo I lea, ina ua le manatua lona hanga le angaina. A le upu I le aso le nei whapea. Aua e te mai taita. Le me lea o le taita ngō fie. O le isi lea fua o le tangata ua matua wha le anganga I lona o langa. O le tangata fo I lea ele mai taita. Pe ka uiska ngaka ele maka e ka elo ngau si tulo. Le mai teita, o le mai teita, o le kasi le fua o le tangata fu le e iai le alofa I lona o langa. I le momuar koronito se fulutolu, fai upo e 5, e iai fu il whaupunga paulona I ai fai mai. E le whaaita ita ngō fie o ia, malona winga, e le o se tangata e mai teita, pe lusi ngō fie. O le whaupunga fu le na tatu whaalongo iai mai le ftusia whata oto, se fuiva se fulutasi, fai mai, o le mawhauwhau le tangata e whaangese ai lo naita. O le upu lea mawhauwhau, whapertania ave, o le mawhau, tangata whai lea mawhauwhau, e ta ua o le whapertania, sensible people. O tangata I e a whapea e oso whai e le ika pe ke whai e se tala. E ka mga sensible people e le ke whai akulo iai
kali mai loa le po le natural response ka ngaka ke fai aku lo se metinga faliu mai loa au kapala ia ke fai aku e ngi kala pe lafo intanga tani tala fo makui koi ai ke vai ku nga ngofo ia isi pe nga mo ingi fa be mo ngofo ma pe memu au tangata na ta u tangata ma fau le fai mai le tusio fa to e ma fau lo loto ia afianga o leika ngai ki nga ele fa pela pala ai au ka manga e fe ku nga ke le uta ma le fa ku kanga ko mu e ma fau ai ele tali mai e ma fau loto e ki o fa mal tala fa le ya ko mo fa peaceful iva pe afa pe o so fa ia oi me o so fa inga nei e ku po leika fa mai ia fa ta alise ngai fa longo winga ia le fa longo ai lua me fa ngese ona e tautala fa ngese foi ona eita vai dia la ke vai e kamanga le ka o sensible people e ngofo pole ale vesi vai foi tanga fa pena e foi le sto ina sa makoloku ya so ia pole ale vesi le loku fa pe kala la uma ku se kala se manato le ti a kono po se o ia oso mai foi ke ve e mo ingia fa perko mo ingia fa pe ai kali mai o le kali mau ai file mu tanga talanga e le mai kaika o le fua o le tangata matua le la au e te tautala i le wito wa inga fo ila le mele nei a fa pe ka mako ika le me fai au e te tautala pe a fai o ngai ke ika au e te tautala ai fa tali se itea lo wita au le merge wa inga e te tautala lo ile kaimi le ke ika ke mi le fe mai ko o le vela lo ko se tulo o le meo le akupu ele ai ma se upu le le lu aku lo fofonga ai o upu uma o le tautala ia ile kaimi lo wika nga o au e fele le yaku ele malo lo il tangata ai nga o le lavea yo tangata makupu ile vevesi le yakopo mo lu se fulu fe mai au ai le tupu le amiotonu le tua ile ita o tangata ele ai ma se mea le leifa le tu e kupu pe a fai e ke ika ma fai ngi mea i lunga o lo wita mo oi foi dal nge yaso ia vai awe ke mai ka ika e fa longo mai lo ainga po lo fale fai nga luenga ia awe ke mai ka wa le mea ele ai ma se mea le lei mo se pokoponga ke ai po lo ainga a o se tangata mai ka ika ele mau se fia ro ai a foi o le lua lunga li au e fa ma sangi me ngan mai kaika ele o se lunga li fia foi le lua lunga e o ila fa na pe a fai o se tangata uruka ekele elo se me fa ngo pe a fa pe e se pokoponga ai ngai ka mai kaika se ko lua ele le se me fai pe ai tangata fa penga ale upsiri rang ka ua ole asur ngai e ma fai ona pulea lo mai kaika ma fa mangaku ia te oe o le tangata mai kaika o le tangata la ititi ele imatua lo na olanga fa le nganga le tua si efesoani i tangata uru mata tae ma mai taita fa manatu ia te lato ia le fua o le lofa o le mai taita fa fetai Yesu amen. Never fall.
Si whakamali nea lau whepese lau telefo e whakasā mai le whianga o vaiala I Samoa. Ia malapese wa whaingo ina ia tātou whaia mea umai tōlunga atu le polkalamina o le aritole o le mole anto langa whaatai le sunga I le whaiwhi au. Ia pasta la whae le kopo le Assembly of God I lano I savai mo le whaamatu mo I tātou. Tautu le mena o le whaapā. Tau whae titia le mena o le wampana wa ele se mele lei. E tau mai e na o nei te mosi e te lei matua. E mana ia fui le whaamatu mo I tātou. Ai alanga pāne wa ai liskim o le se mea ai. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Wala ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Samaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afo le sefulu lua o le a whai ai le launga atongi. Amata lafo mai lau video I le aso lua sefulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ora mātou e whanau saifua. Resitala nei loa I le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane I le itc.co.nz be vala au mai I le o val selau valuana valu fitu fa fitu e te resitala ai a wasa lo mana I manuia. Mom, any food? Mom, fear. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya ai mai ar kaya we kawad po. Vui, Domino's Pizza. Kainin makalay favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas. Tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa I le ovalu selau. Tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Beta Drive Doctors. I le taulanga whaatau I maangele. Whapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la ko witi sfulu iwa. Mo I lātou e sfulu on tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni. 255-25 Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Ola taimi le watu e sfulu lua miru tau tala o le tula e lua tala lua o rau datu le o datu tala I vai whanua mo le neifo I aso lulu aso mobone o la masino topa lua fe lua lima e pila voda masinia I aso whipea le datu whalinga moboa mai le datu tusi le o le wa filifili ma le tusi o le songa Awani ngalo sau lo minga o le tusi o le wa filifili ma le tusi o le songa e mawai whaanupenga o Samoa I sifo tutuila mamanua. O nisi o talatu o Samoa o ala ngā upo le matafa I o le matai le whaingo whaalawelawe e peio whai poiponga ma liu leo seu singa o ainga ve sila whainga o Paolo o si whaaloalo whaalanginga o I kāle sia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitus fulu tala hali tau na o le ofisalava o le Radio Samoa I le tolu pa tolu o no Hobel Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Mori si whamtalanga walau mai le tātou ofisa I teimi whainga luenga I le lua ono lua tasi lima I watolu. Lua ono lua tasi lima I watolu. Pe teanga I saola lunga o le tātou pengata wha I langi o le Shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisau oka I au na lafo sa o tulawalea e ina I le tau tusi.
ya mawaila ia leo. O le a tuanga fo i o a tātou whaarupenga. E langa te fui lea i o talatu o Samoa. O le whaasilsilanga mo i lato umai tupuga mai i a talataina nofo maui mai tua tuinga mala talataina i matawhangau le tongi a li pata o lo alala i Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafo le kalope. O le awhia le tātou talanoanga lona lua i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa 5 Teata Road i West Auckland i le astonai a solusu maliva o November lua a wherua i le tulai se fululua i le awoli. Ma tau te wala awa tua i le awa ma le whaaloalo i le paia ma le mamalu i o tautulanga whaalupe a whiwhio mai ma tala au mai. O loule awe mai o le a le whaatali ai se fuafuanga a le tātou a inga poto poto. E mō nisi whaamatalanga whaafsota iane a tātou numera i o le a tā ua a whaia te alala i nei New Zealand wala awane le o lua fitu wha lua o tasi 5 lua ono. O lua fitu wha lua o tasi 5 lua ono a whaia te alala i Australia wala aule o wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu. O wha tolu lua valuiva iwa lua iwa fitu whaafutai. O lo se nia la tātou wha silanga tāua le da, e talataina valusia talataina, le ala i sala noa William Palmer, tu inga malawa alotu talataina, mai fopo ono sai Palmer. Wala ta mai le aso whaaptoa mo i mātou le whanau. Wa amatai foi on japena matua mapese tomaiti pu e mai se video ala tau to mala pese o le loto tomaiti on la lafo mai le i le radio samoa.co.nz/white sunday o le video tele ana reaction si lunga o le TikTok o le amo se fai longa wa lava le tau loto mala pese ya wari ovantu male tolu minute e tapunia tato videos ile aso ivo topa tapunia pa lote la so se fulu o oke topa lava ile se fulu le taiao o le whaia ile o le tātou launga tongi ile afo se fulu lua ile wauli. Morisi whaamtalanga whaafso te maila tātou official radio Samoa ile lua o lua tasi 5 iwa tolu lua o lua tasi 5 iwa tolu whaafitai. O le whaasilsilanga o le whailoa inga a suli o le swafa maunga tai i vaie e sa whanta. Mapuane ia iau maota tāpua i malawa whitala i Samoa o le au mamala. I le amata mai le whale pongi sa o le tui manua sa ia pa ia muli whanua o le ala taua leana i te ai malo. Mapufoi i whionga matanu ngā mutia le su o le au whenga luenga pa ia le tua. I le nofo whantaloa o le tala lei so se whata milo Samoa atoa. Ma tau te whantaloa tuai tulou na lava. Le paia o le au whaasausanga Samoa. Ai o le a fau nei le tofu o alo o le la. E pei o le whatalenga i le mautan tulu i tau. Ma whaapito au ngafa so mantou leo e whaasilsila antuai. I sulimoni uma o le swafa maungatai vai e sa whata. O le awhaiala tātou whilo inga i le tunai iwa i le taiao le asto nai. Aso se fulu malavalu o ke topa lua whilo 5. E whaiale i le mauta o lo tātou ainga i lau polatasi i vaie e sa whata. Se i fili mafua, ma fili tānganga la tātou tō whamala whaautanga, ma fili nisi o te tā wai e no nofo e le swafa maunga tai e tausia lo tātou ainga. Ma mai se tasi o upumoni e Samoa, sama o se mango, tau tai se anga vaa. E wha malunua to foi o le ale a veno le awai mai, mala e tolo fiai, e se whai unga o le antasi iei le whaafitinga o aleanga i le whainga filifilinga alo tātou ainga i le aso. Wha moe la tātou au lia antu male manuia, le aso o tau poina, mai a tātou mau se whilo inga manuia, male fia e ala i le whaatasi mai o lo tātou topa au i le langi. Wha utai o lo seinia e solimoni, o lo no nofo i le ainga o le swafa maunga tai. Ma le tātou whaalingom le muli o le aso whanau o le tātou o nanga lea o le fruit shed wa se fulu o na tausanga.
E fia whaamaruiantu le fruit shed ya o malo ainga o lo mawala tātuku kama e le rā o le iwa sene whai o le whai manta e tā la iwa i le kilo mau o le maukeni iwa sene so se o loa a le Cybers e whaatau e tūlo swafek tono le sei mo tika te lua e te malanga matoi fo i mai ai au se tā lia a wain te no whai wa tau loa e suantu le fruit shed i to tonu o le taulanga whaatau i mangele. Ja, o nisi rao tātou whaalinga ma whaasilanga lau tonu mai le rivahengo laso wala vai le afo. Le longa puieri i o lau tau pa ia ma lo tau malu e nisi fo i tau tuama o nanga o lo whapele o na whaalua ma le tātou wala leo. O le Radio Samoa tasi 5 tolu a mo i le rei fo i vaenga o le a oli na ua toi 5 minute o lo toi ona tā leo le tu la e... Lua, tale lua tātou telefon e le ngangana Samoa. Uma fafanga e tupu mai pea I asa uma Le fia fatasi, le fia vaai Ia o e sunga Lo useie, la urosai E sili le manomi La tifa I moana, la utaimane Watasi lava Sa o sa ili, upo sa vai Ma tutuila Samatala o te tauina Talua I lopu na una tai I la upenina O folina e tu mai pea I o uma O mafafala e tu mai pea I aso uma Le fia fatasi, le fia vaai Ia o e suma Lo useie, la urosai E sili le manomi La tifa I moana, la utaimane Watasi lava O ta ua upu, awe tanusu Nei moa molulu Le mafutanga ne ave Fasele mutu E mana tua I Solomona Na paui le alofa Le fia fatasi Ma oe le pele I aso uma O mafafanga E tupu mai pea I aso uma Le fia fatasi, le fia vaai Ia o e suma Lo useie, la urosai E sili le manomi La tifa I moana, la utaimane Watasi lava Saui oe, o la urosai Fai mai e sautala Manatsu betelo famoni Mama tua le tata toma Se yo leoti O mafafanga e tupu mai bea I aso uma Le fia fatasi, le fia vaai Ia o e suma Lo useie, la urosai E sili le manomi La tifa I moana, la utaimane Watasi lava O mafafanga e tupu mai bea I aso uma
tasi le fia paai ia o e sunga lo se ie la urosai e sili le manoni la tifa i moana la utamani o tasi lava la tifa i moana la utamani o sili lava. Fatala fatu I lau whaafunga le nei tula o le awauli, ala mai o se whaapoponga le nei o tātou tala whaumelo Radio Samoa. E whaasfo lua tau sanga le matua o Zukai He o se li isaina, ua mole nei le tula fono o lona au mai whaanana ai o ni whala au whaasaino le aisai to tonu o New Zealand. O lona umia ai o nei whala au whaasaina, ma le loto e tuftu whaina atu I tua. O se li ina whaamawina lona ulufa le whaasutu la fono I to tono Amerika, le tau sanga lua o tasi fitu. Ma I reporti o lo msalo mia leo ma au nango lo ngalulu e whaatasi, e tau fia nei whainga sorutu la fono. O Zukai e whaaululu I ai se whaatinonga tele whaavao malo, I le tufatu whaina to whala au maputa whaasaina, po le vaenga o ta o le International Drug Trafficking Operation. E whaonga ai meli po whaamomoli whaane o nupo, ta o le Fraudulent Virtual Mailbox Services. Whamawina e whaonga le nei tangata ni whaamaumaunga na ia ave whaanga oi po o le vaenga o le Stolen Identity. I tala ango le nei mata upu o le masino Januari tau sangalua o lua wha na mawai e lua ni whaamomoli po parcels e tolu kilo kalama le mamafo le meth na whaasalave e leo o pauta whaasaina na fuafua mo New Zealand nei. Ta ua namnana ia pauta I to tono se masini o le Heat Transfer Stamping Machine ma le 3D printer. O le masino o mea o le tausanga lava lea lua o lua wha e wha nisi o wha amomoli na maua e silia ma le tasi kilo kalama le mamafa o pusa na tawhia I Arizona ma le isi o pusa e lima ai na maua mulimuliane. E se fulu kilo kalama le au whai o le mamafa o pauta whaasaino le methamphetamine na tawhia leo Amerika. I reporti na whaatino se sa ilinga leo le whale le neia li I California, Amerika, I le masino se te mo le tausanga lua o lua wha. Na mawai leo le se fulu wha o telefone fe aveai po mobile phones, lua o ni masini computer po laptops, lua sfulu lima o ni fuafuanga tau pisinisi le vaenga o ta ua, po whaingo ino le point of sale systems. Silia ma le ono kilo kalama o nisi o itu ai ngā pauta masalo mia o le aisa lava. Silia ma le se futo luafe le tupe po le cash na maua. Ai mai se o whaamaumaunga I aiso o tanga I ni company e iwa po shell companies I nisi o sitete o nisi o lo whaonga ni whaamaumaunga na ave whaanga oi. O lo tawhia pēr lea tangata anu usaina I lalo wawa ai ngā leo I Amerika. Ma I whaamaumaunga e ono whea ngai lea li ma whaasalanga e o atu le wha se fulu tausanga pe āwhai e whaamaunia uma o na molianga. Whamanino lea ngā luenga tele o se tasi o ngā luenga whaatino o ta o le Operation Take Back America. O ngā luenga le malo tele o loa ngā I tonu lea. I le tele o ngā ioinga whaasotu la fono tau whemela ngā inga. O vaenga ta o cartels, ma soli ngā tu la fono e whaatino I tu tua oi o lea tunu. Wali potia ma ua whaamaunia nei le maliwai o se tangata I se whaalawelawe tau taawale I le awala o le State Highway tasilua I o Hawaii po o le kuata e te aile tu la esfuma tasi le po o le asolua. Whamawina na maliu lava lea tangata le no whangana tūla I ai le whaalawelawe. O le tasi o tangata e to lua I ai e na awhia I le whaalawelawe na awatu whaatopotopo le whale mai. Mai maua o loo iai I se tūlanga tinga inga. O lo whaasolo su e ngā le vaenga o le Serious Crash Unit talamtanga luenga o leo le mafua anga tonu na tūla iai le whaalawelawe mtautia. La lipotia mai le tāpuni ai o lea I tū I le taiminalia ai le whaalawelawe peitai o lea ua toe tatala mo wheo inga taawale. Inisio tala, ua patipatia nei e sui o le Pasifika o tangata anu Samoa se tala fia le whaamaunia ai o le aveo se tasio alo Samoa ma loia whaapitoa o ta o le King's Council po le KC o se whaea e ua amana ia ma wo o mai ei whaamanuianga mo lea tamaitai pe o na moli mauina I lunga o penga te whailangi. Tō tele I lātou o sosaiete ma tangata o whaalielo lātou anganga fia e ala I o lātou tusinga. Ma ua vea I fo I lea tamaitai me se tasio tangata anu I te tono au te roa nei ma KC.
O tiana e pate o se tamaitai Samoa o se loia e anga vai tu la fono whaatontonu, regulatory law. O mata upu isu e suenga tau soli ngā tu la fono tu ngā bo criminal investigation, ai mese mta upu tau apili, bo appeals. O lea tamaitai olo o ia wha wawina le ngā luenga si ona tua ata mā, ia semi e pati, o leo luai tangata Pasifika I tutono au te roa nei, na avea mawhaamasino I la tunuu. Na whao mai tiana mai le Universite o Aukilani, ma sa loa ia le avea o ia malo ia le tausanga lua afe. Na avea lea tamaitai mapaanga o le Risworth, Wall and Matheson, ma na amata whaatino lava na ngā luenga tutuatasi po le Barista Soul I le lua o lua. O ia fo isa avea ma peristeni o le Societe o loia ma le tausanga lua o tasiva I le lua o lua. Whamawina le amana I o tiana I le atunu e tu sai ma le telo ana ngā luenga lelei I le li o wha le tu la fono. O tiana e pati o se uluai tangata mai le Pasifika ua umia ina lea tofinga mawalunga. Mai tala mulmuli, ua whamaonia mai nei le whiriwhiri ai o le li o Carlos Spencer, le sa ilonga le aula kapi o le All Blacks I le telo tausanga e avea mawhaya o ngā ulu o se kalapu la kapi I Aialani mo le isi tolu tausanga. Whamawina I whamtalanga na malanga atu lea li I whasuriwa tausanga I Dublin I le tolu vai aso taluai, ta pena mo le ngalwenga taua. Mai le anga I atuai o Spencer I Aialani na I whaailoai le senior ana taumawhainga. Ia amata ta pena ngafisoswani I tūpulanga o lo whai mai I le tālonga la kapi te tono la tunuu. Mai le whaasoa ai o ana taumawhainga o lea o li ipotia mai le amata le lei ai o lana kon karate. Pea na manmalo ai kalapu I se taamilusanga o ta o le Lannister Senior Cup I le au o Lansdowne 25 ai I le 15 o lea au. Mōri sila fio Carlos Spencer na avea foi mwhaya onga o au o le Lions Rugby I Johannesburg, Sharks I Durban, EP Kings, Sanex Blues o Japani, o le Hurricanes I Wellingtone, ma le Nolo Go Rugby I le malo a Amerika, na iei foi I le pūlenga o au la kapia tamaita I le Blues Women, ma le Black Ferns. Na whailo e lea lii o le tau mawhai pē ina ia manmalo I le tele o tālonga, ai mese o le tau mawhainga o le atia e ai o le tālonga I tonu o le tele o whaitu o Aialani. O tātou telefon nā mo le nei tūla o le awauli whaaftai whaafunga mai, tō whaasui fuang. Tālo wa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai I le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
le nganga nai o le tai au Abe o le la ua puni tia po I puau E sau malu e wha asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona malongi E asoko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia I mapaupauna Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soi fua ua oli oli ma whaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Super Valley nou tusi tela band I le vango la woli ma le pesele da I tai au Samoa ia o le was fulo no miu tu teneli tu line lua o mai lo wa woli la sululu tau fa man mo le titi mai winga o le tau le fo I vango la woli o fenga ile tru banga wenga tu te ma fa lo filima ia disi foi o lo ba lo mai nga wenga o no le vango le fa now ile vangeso bole bole ni o le tukuanga wa onga ale whanau. O le te mile le iani o lo to fsilian tu iai le whanau. Po le iau la tu se vai o le sama. E le te I o tu la songa fuafa mai le iso se vai. Ya te mina o la o tauna nu la onga la futua su se vai le tai o la songa fua. E su e tu ai le male lunchbox, su e kwai male api. Pa me wale ima sanga ping, le se calculator.
lea. O ke whaia, so le makua o le fua. I mo meni o pese vai. O a o ngā whana wa o ngā tono New Zealand sole. Eoi. E whaila utala. Mole meo le koi kiki a kuaka. Ai lua pe koru pese vai. Eoi. O te le loi le tūpā o tamai tai. A lukarangoa ku le kūpā hori. Sole. O ke whaia ko le malo o kou vai sole. A le malepe le piko i luma. Malepe ese le piko i kua. Makarakala mai au kafa. Eoi, le hanga ku le meo le ofu a o. Au ke whaia kua mākou i so lau matua o. E manga e moku le pā ave o lo se vai koskoso. Eoi, e ki anu le leia e whaisau ai kia. Foi lele koe wha maule i le pā ave o lo se vai tostoso. E wa a moku le piko i luma whataita inga. Eoi, e le ai kia e whaia le kamaranga. Ia ngā le vifa o le mole le whao. Ia koe i le piko i lalo. Ia o ngai whanongo kulola ia pe ua mau vui le vao lo vai matua le pa ave le seva. Ia whape ngā fwere piko i kua. A leo ngā. Ia ke halu e su e vui le ngai se vai kuai. Ia o nai pa ave tusale ia malelango le pa ave tuai o lo se vai le sai. Se vai kuskoso. Ia o ngā o soila i leo le me. Au ngā koingi, soli. Nga singa mai mea le anga fa mo le anga la se vai. O le anga la wa yo o le ilo le a. E na sina fa mana tu monta tu man tu wai. E po le ama le lo ko mumu i fea. E o ku le so ngafua. E o ya tanga te tu tinga ina. Tala van tu le vai ngale ma tu le vai ngale o dia lo sia pesa minofilia la fu fola saitu. O robeti ma ilanta ma le vai ngai dai Queensland Australia. Whaalua Ioane mai Melepone i Griffith e Victoria. So le o amai ka penga ngara kou awari. Wa kou sa haungi kau ke o mai leo sa. E tanto whiloa i leo sa. Pali i sina leo. E wa pefoi a Christina Tanwasa mala ingo le mahuto mai i nala vai Melepone i Australia. Wa penei while vai aso asa. Ia wa ta pena matua. Avita vale umayanga i antu e piki mai le whana wa aonga le tuku wai wa aonga i le asonga fuola vai e so fo. E ala masina vola de o le ile tanto waso malo lo le Labor Day e le tulanta i le whai unga o le masina o ke topa.
langi Asilia keng Samoa lopa mongi pa'ima Baby like my fee, I've been searching for that one A story like my honey, girl, you've been the funnest one Tony been the realest since the day you made that wish Told you from the start, girl, you've been my only wish Worth more than $1 million, you're pretty with that face Si va fio ti ama, lo silo, ti no ma wa male ata Tulo tau sa mi mea e fa asa Pa fa amama, o le tau tala
Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o Kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o Kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tō mātua, whapera au auna e tua, ai ona mātou e whanau soifua. A via maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, tabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitifitu 5 Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisi le Omega ka. O se tala fia le nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sa salapa bale vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i la weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a la vai, morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o 5 tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vai yesi, vai sa salapa, ma le vai tamalingi. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le 5 i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le 3 le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Supermalio Larry se le fantula tau langa tuinga pese nai fi we toi fe mai wa ai le la ka ko lu pe fe cha matal tol e fi we ko fa fango i lunga ya u fa solution do au ma fu fanga ya ma lu want to I lava ma ta ngulu ile de ya wo le la solulu ala wo toi lus ful mal tasi bi luton ta le le tula tolu ya ta fo le tolu na u da tula o se si fa ponga on ta to tala I vai fa no e pengo te pera mai le fionga ya le lo eli ai se hu chola vai on telefon ya wa la vele long pu eli yo lo topa ia ma lo o topa mal e le nek fo ia solulu la to ya fa ele o le vai sto tongi de o le ko inga fa lo ai lo to tongi mai le va ya so ya po le mena ma tua yo e tu musai sai la anto tupe po la wallet e le va ya so ma le fo I va ya so ole suinga le da ole langa le yin tanto tono New Zealand le vai ta ya mai ole fuina va vai atu o lo o fa tupula ia pe le tele business ma le tele company o lo wa Amazon ta puni e le pitonu o ma le pitonu a fai o dai mau sa nga wenga le temility ya vi ia le a fai fo da wa lusi la nga wenga o la le sila sangana wo o yin tanto I tonu o le yin tunu ya fe vole te mafuta mai nei Australia o mai nga luenga ya te uto ina o la ngone o tole turanga le ye man tole afianga o le te mau ainga o New Zealand tele mai le covid o le tusanga e lua fe lua se fu o ma le tole tusanga na e lua fe lua se fu le na amata yo na sa I tua ya le tanto covid ya ona vevesi ila ia le na tusanga o mai le lua fe lua tasi ya e o mai lava I le tusanga e lua fe lua sole ya le wa fe lo lima tanto no fo mo ma fo tu ile na vai ta sole te le o suinga sa fa e le nganto ile sa ta puni nga wenga o nai fa na wa onga e le va ya so ka puni le va ya so yo ya fa ile o suenga ile va ya so to no fo le fa le ile va ya so o mai la fa na una ile vai ta
Whaamaloa to ia tau mātua, e le whaingo fie, ia le nā fo I vaitau. Le vaitau o le COVID, se te mana tua ia isi asu. Wao, ngā luenga ia e pio le ia le tātou ala leu. O le ngā luenga lea e whainga luenga ia so uma. E wai te tau. Ona, whaatino pele longa puia li o le pa ia malo le tunu. O le si me mali e le nā vaitau. O le teimi le sa whai e tātou kiu voi lele. Ta I fia voi. Tasi mala afa mita. Ia le vāo le tangata le iau luma ma oe. Ia whapena voi le vāo oe ma le tangata le iau tua. I lainga voi e sa alu I o le peken sa ima whanaholoa. E tātou te oe whaifa atanga. Oe ma le tua le mena mua sioki le ngā waika. Ia oe ma le tua. Ia na whai e foi mo meo fuki ngā ulu. Pe anga mua me ele vaenga le o Australia. Ku sai le mua sioki ngi me ai. Ia. Ka ko kama voi le ko ye ka ko. Ia tampana. Le na mua sioki. Au te no fo mo ma fo. Po le ale ma fu anga na lai. Ona no lo fitanga tent. Aver kambar nga vai kai. Pa ya ko I fo. E wale o e makwa illa o le mole e lengi la. Sane, e mua sioki le kamaga. Ia, e manatu. O le nga o si tono tanto o todo e peo New Zealand ma Australia. Ia ka ko kamaga. O le vevesi le no vevesi e tato sole. Pa haka ma ia kuilunga o whaka. Makwa le ai maska ko pepar ngā vaikai. Ia, ona toi saule o le sapalai. Sole. Ele leva funka al wakul sapalai o le supermarket. Ai ko sioki fo. Le membali ai sole. E sia vevesi e tanga tau nisi a tunu. Na tanga ta nu al Pacific. E vevesi e kamera. Ai so ia. Ia o le metau. O le tele ale sona tanto mbo ma ia. Ia ona fai foi leo tanto tui, foi le tui pui. O le COVID, ia to telefo inisio I lato. O lele I whaatino ina lato tui pui na o le COVID. I le vai temi fo I sa vevesi e name. Sa fai tui pui umai lua. Io I Australia. O na sa upoloka I Australia le vai temi o le COVID. Ia. E le kele se pikor koluma le afama singal kamalo. Ngofo I Australia. Ia on toi sa fui le toi no fui tanto falta le malo. I le te mile sa fai e le mole meo le lockdown. E maratua. E toi fo I mai tono New Zealand na vai tap. E te sawa o ia e isolate o I le hotel. Ia e umala wakulau pit. E oi. O te mana tua e whamai. E whai lau booking fo I le pe fialu I whaf. E wai kuku e kanga kore amila no whai ko alai lano o le hotel. E oi. E tofu umala le mole meo le level fo I le o le hotel. E matanga te tuai nai va aile au ngofo inga. Be ingi se so lai fa. Ya e fa vitai o le na lua I rua. O le la voto e fo I tato. I le mea sa masinia. Ai pangale. Ua makua afa ina tuai ma le tamau ainga. O le tato o todo I nei New Zealand. E wa le na umana fa ia tue whaile tui. Ai avantu ai lo ma le whaantawana. Avaku ai mapusa mea ai. Avaku ai malekele o vouchers. E le lau wapengi lo mtato. Ua makua I kaunga kai ma le soifuanga le riva I tautalo si. Ia wawe meise teimi e toi whavu si e le malo si anga le tamau ai ngau New Zealand. I le tūlanga sa iei mo mua. O lepa me le siamala ai ngai nai sini. Whaatala whantu le riva ingo lea uli le wato e sifuru ma le 5 minuti. O na tāle o le tūla e tolu. Tāle tūla e tolu tātou tala I vai whanua. Au le lave pepe si le COVID le ning vai ta. Remember a long time ago in the island of Manono, I gave one diamond mama to a lady named Moana. Her hair black and curly, hanging down below her belly. She's astoundingly beautiful. She says I'm the perfect lady. Moana, Moana. The children are crying, Moana. Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Moana, come over here.
you please marry me? She says, I thank you if you love to me, but I'm afraid of you. But I'll speak to my daddy, my uncle and my mommy, oh sister, oh brothers. Yamal mako ay nga ako umalama. The children are crying, Moana. Don't you ay younger to me? I don't give a damn, you see. One day we had a fight. My head she hit with a big falai. Whoa, makapongia. Moana fa'atali, my dear. I woke up, she was crying. Felt sorry for what she'd done. I never understood this woman. She's crazy, alright. Moana, Moana. The children are crying, Moana. Don't you ay younger to me? I don't give a damn, you see. My Ingilisi is not too big, but I know your conflicts. If you say no to me, I say no to you. I'm sorry for my wrong. You bring me plenty money to give the fa'alave. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you ay younger to me? I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you ay younger to me? I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you ay younger to me? I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Fana Jerome Gray Malabisi ya Moana van Telephone to a Nagala Stitty. Josu Yantir and Sankin Lewa, Yolo to Vayatu Yatai Elmai. Idai Lela Talatai Fully Wafui Littleton, Dai Klein Stitch. Sorry. Ola Makwako Ale Aisani Lungola Walla, Eoe. Yellow knowing, and if I built Jada, or Jeff Asema Lungola Bongo, Tau Lil Mantofan. Yamo Sawe for you, shout a finger when I Lungola Aisalina. Tanunga manono afio ai upolu le matua afio ai osilinga tusatupu ola fa buifa apea ainga alalata ia ya toa mafua yumolu alomani etoa osana mafainga ta otetiwa ile atusamoa alo sina masale balasi tula itato sapa itali watailingi atawa imatangi angimalua eleo selai wapa utanunga manono wasusula ufea ngaingata wilelangi ele onipa ia mama maluma sani ofeo yole atua ilelangi ele la lele yo sanga ngao mafola ile au bae maunga olo osusu pea ilo ifofo ngole tamaita natiliola Lesulu fainga inga senga seolela ongua fo igoa oa onga Eleti sefa pupula ima otalefa leta talomo mana onga Sulu oe mamanula Alo aneia yo lua faiva La auli e male au manga Tafio le fale mafofo la fala
ngā vai O le tui fitina tau pe au mai Na liu I fe o le tai Toa o le atu Samoa I atula I mai se ilo ai Le vai singa nona soso a se I taunu I le tua si vino foai E I asa se e mai le alititai Le tapua whanua le ai tu fe ai Ua le ngatala na pule I le tai E lau ele foi wasa sao ai Ele I ai a whata whai maula wata fili tai mai E tangata I le aolo na tino mai ai liu pe a pongi pongi ai
to feel my foot to my own belly low. Tina wa vai, but long I live feel the eye to let my nong listen oh eh long my yeah, but long I live my to feel my foot to my own belly low. Tina wa vai, but long I live feel the eye to let my nong listen Fatala fatu I lau whaafunga anga le nei tūla o le awauli, a le mai o se whaapoponga le nei o tātou tāla whaumelo Radio Samoa. E whaasifo lua tau sanga le matua o Zukai He o se li isaina, ua mōlia nei le tūla whono o lona au mai whaanana ai o ni whala au whaasaino le aisaito tonu o New Zealand. O lona umia ai o nei whala au whaasaina, ma le loto e tuftuwhaina atu I tua. O se li ina whaamawina lona ulufa le whaasutu la whono I totono Amerika, le tau sanga lua o tasi fitu. Ma I reporti o lo masalo mia leo ma au nango lo ngalulu e whaatasi, e tau fia nei whainga sorutu la whono. O Zukai e whaaululu I ai se whaatinonga tele whaavao malo, I le tufatuwhaina to whala au maputa whaasaina, po le vaenga o ta o le International Drug Trafficking Operation. E whaonga ai meli po whaamomoli whaane o nupo, ta o le Fraudulent Virtual Mailbox Services. Whamawina e whaonga le nei tangata ni whaamaumaunga na ia ave whaanga oi po o le vaenga o le Stolen Identity. I tala ango le nei mata upu o le masino Januari tau sangalua o lua wha na mawai e lua ni whaamomoli po parcels e tolu kilo kalama le mamafo le meth na whaasalave e leo o pauta whaasaina na fuafua mo New Zealand nei. Ta ua namnana ia pauta I totono se masini o le Heat Transfer Stamping Machine ma le 3D printer. O le masino o mea o le tausanga lava lea lua o lua wha e wha nisi o wha amomoli na maua e silia ma le tasi kilo kalama le mamafa o pusa na tawhia I Arizona ma le isi o pusa e lima ai na maua mulimuliane. E se fulu kilo kalama le au whai o le mamafa o pauta whaasaino le methamphetamine na tawhia leo Amerika. I reporti na whaatino se sa ilinga leo le whale le neia le I California, Amerika, I le masino se te mo le tausanga lua o lua wha. Na mawai leo le se fulu wha o telefoni whe aveai po mobile phones, lua o ni masini computer po laptops, lua sfulu lima o ni fuafuanga tau pisinisi le vaenga o ta ua, po whaingo ino le point of sale systems. Silia ma le ono kilo kalama o nisi o itu ai ngā pauta masalo mia o le aisa lava. Silia ma le se futo luafe le tupe po le cash na maua. Ai mai se o whaamaumaunga I aiso o tanga I ni company e iwa po shell companies I nisi o sitete o nisi o lo whaonga ni whaamaumaunga na ave whaanga oi. O lo tawhia pēr lea tangata anu usaina I lalo vava ai ngā leo I Amerika. Ma I whaamaumaunga e ono whea ngai lea li ma whaasalanga e o atu le wha se fulu tausanga pe a whai e whaamaunia uma o na molianga. Whamanino le ngaluenga tele o se tasi o ngaluenga whaatino o ta o le Operation Take Back America. O ngaluenga le malo tele o loa nga I tonu lea. I le tele o ngai o inga whaasotu la fono tau whemalanga inga. O vaenga ta o cartels, ma soli ngā tu la fono e whaatino I tu tua oi o lea tunu. Wali potia ma ua whaamaunia nei le maliwai o se tangata I se whaalawelawe tau taawale I le awala o le State Highway tasilua I o Hawaii po o le kuata e te aile tu la esfumatasi le po o le asolua.
Whamawina na maliu lava lea tangata le no whanga tūla i ai le whaalawe. O le tasio tangata to lua i ai e na afia i le whaalawe na avatu whaatopo le whale mai, mai maua o loo i ai i se tūlanga tinga inga. O lo whaasolo su e ngā le vaenga o le Serious Crash Unit talamtanga luenga o leo le mafua anga tonu na tūla i ai le whaalawe mtautia. Na lipotia mai le tāpuni ai o lea i tū i le taiminalia ai le whaalawe peitai o lea ua toe tatala mo wheo inga ta avale. Inisio tala, ua patipatia nei e sui o le Pasifika au tangata nu Samoa se tala fia le whaamoni ai o le aveo se tasio alo Samoa ma loia whaapitoa o ta o le King's Council po le KC o se whaea e ua amana ia ma wo o mai ei whaamanuianga mo lea tamaitai pe ona moli mauina i lunga o penga whailangi. To tele i lato o sosaiete ma tangata o whaalielo lato o nganga fia e ala i lato tusinga ma ua vea i fo i lea tamaitai me se tasio tangata nu i te tono au te roa nei ma KC. O tiana e pate o se tamaitai Samoa o se loia e anga waa i tu la fono whaatontonu, regulatory law. O mata upu i suenga tau soli ngā tu la fono tu ngā bo criminal investigation, ai mese mta upu tau apili bo appeals. O lea tamaitai o lo o ia wha wawina le ngā luenga siona tua ata mā, ia semi e pati, o leo luai tangata Pasifika i tutono au te roa nei, na avea ma whaamsino i la tunuu. Na whao mai tiana mai le Universite o Aukilani, ma sa loa ia le avea o ia malo ia le tausanga lua afe. Na avea lea tamaitai ma paanga o le Risworth, Wall and Matheson, ma na amata whaatino lava na ngā luenga tutua tasi po le Barista Soul i le lua o lua. O ia fo isa avea ma peristeni o le Societe o loia ma le tausanga lua o tasiva i le lua o lua. Whamawina le amana i o tiana i le atunu e tu sai ma le telo ana ngā luenga lelei i le li o wha le tu la fono. O tiana e pati o se uluai tangata mai le Pasifika ua umia ina lea tofinga mawalunga. Mai tala mulmuli, ua whamawnia mai nei le whiriwhiri ai o le li o Carlos Spencer, le sa ilonga le aula kapi o le All Blacks i le telo tausanga e avea mawhaya o ngā ulu o se kalapu la kapi i Aialani mo le isi tolu tausanga. Whamawina i whamtalanga na malanga atu le ali i whasuriwa tausanga i Dublin i le toluwa i aso taluai, ta pena mo le angaluenga taua. Mai le anga i atuai o Spencer i Aialani na i whaailoai le senior ana taumawhainga. Ia amata ta pena mfisoswani i tūpulanga o lo whai mai i le tālonga la kapi te tono la tunuu. Mai le whaasoa ai o ana taumawhainga o lea o li potia mai le amata le lei ai o lana kona karate. Pe ona man malo ai kalapu i se taamilusanga o ta o le Lannister Senior Cup i le au o Lansdowne 25 ai i le 15 o lea au. Mōri sila fio Carlos Spencer na avea fo imwhaya onga o au o le Lions Rugby i Johannesburg, Sharks i Durban, EP Kings, Sanex Blues o Japani, o le Hurricanes i Wellington ma le Nolo Go Rugby i le malo o Amerika, na iei fo i le pūlenga o au la kapia tamaita i le Blues Women ma le Black Ferns. Na whailo e lea li o le tau mawhai pe ina ia man malo i le tele o tālonga, ai mese o le tau mawhainga o le atia e ai o le tālonga i tonu o le tele o whai tū o Aialani. O tātou telefon nā mo le nei tūla o le awauli whaaftai whaafunga mai, tō whaasofu. Le wa funga le tru so po ponga o tātou tala I vai whanua o le rivaenga o le awauli e pe ona funga datu e le fionga ia lulua I li Aisha Huchola vaenga o tala fo. Lava pele on tui mo se wha po ponga I le aso a tāpa a tātou waulia le lofa malanga leo le tua. Valo midu tu tēni le tulai tolo la venga le tātou tala o le tau le anga ia tu le poana ni mo le aso a tāu mo au kilani a toai mo le tātou wha sirumanga I Samoa. O mei o langa yanto le poana neimo au ki lani e malo silangi mai o savili I nisi o taimi a misa lava mai le tu I se sifo I no whanga taa lai lai. O le poana nei o le angoto le lai lus fulu ono minute te ai le fitu o le malu I le poana nei sfulu ma le lua tikiri. On tātou o tule le aso a tāupa tātou o lia le lofo le tuau so ane le lai le toi lima minute le tu lai fitu I le tai au. Po mei awa o mai ono yeina iwanga I nisi o taimi o le tai au. So vili, o le aangi mato whatau tau mai taimi o le awoli mai le tu I sisifo au ki lani.
toi whatara whātua i le rivaenga le fiafi a inga wome ma sani Samoa le wenga nei le tātou tala o le tau mo o tauleanga i atu le poana nei. Melo fisalava ai tau e a wawa inisio taimi mai ono i timu pū inisio vaenga o le taro. O le wenga mo le aso antea mo Samoa le ato ulu va salo ai ia nai timu. Tulanga nai piona i winga o le tau mo le somla so antea mo Aukilani ma Samoa. Radio Samoa, tasilima i batolu amo. Radio Samoa, tasilima i batolu amo.
Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so sanga se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fana witi o tupui pui le covid is full river mo I lato is full on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le public library Peter Drive Doctors Clinics O se tala fia nei Samoa, wei nei stautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau fa le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au putau fe malanga inga, e awhia imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima iwa tu, amo. Ole Jamie was full on my life video to 10 link to line to Rafael of Jam have to mail the divine only the tour on the radio Sam of Jalvan to Malo the fail fever and Malo for on saying to Magal Wenga all the ya so Lulu fan Jonathan to ya severe Sampa yeah let me to mail it down to all the divine only Original tanto failing a little mail official radio Sam more while I will no fossile fear e peoria fam toia mail to Nanga Le Casa Beach and Appliances. From Tony Le Casa Beach and Appliances, Olo Fanga Solo Ile for Yaso, Lo Yellow Time to Setting of 4 Oling to Angle the Fabric, Lo Yellow for Toloma 4 singles, and Lua Miliva Tala, Ilva Yaso, Iva Tala, Ilva Yaso Moa, Setting of 4 Fabric, Olino for Toloma 4 singles, and Lua. Olmoenga Queen Size, Maile Fitu Tala, Ilva Yaso, Fitu Tala, Ilva Yaso, and Moenga Queen Size Bed. O le iPhone 13 se fulu lima tala il verso fulu lima tala il verso e mawailau iPhone 13. Smart TV lima disi lona lau tele ile na o le se fulu lima tala il verso fulu lima tala il verso e mawailau TV na o le Smart TV e lima disi lona lau tele a fione loi dai le fa fitu fa Great South Road I o tahuhu e pole tolo fitu iwa Great North Road I Henderson, valau jele over selau, lua lima favalu over selau, lua lima favalu, o omile luma o tahu, tasi mo Henderson, fa ilo jele fa funga le radio Sam all the day fa toa, o na maua tu ile o lau mealo fa maile tautua mala unanga, ale Casa Beach and Appliances, e pe ona fa ilo mai. Ja, die snel tijd zo veel dingen John O'Malley, denk ik les zo ile totua, maar dan de hele radio Samo Tassi Lima, even John Amo. Radio Samoa. Yeah. Film a fairly cool running you still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine. We ain't not on the level. Solo, bayo, solo pa, manambo aulele.
si mai si o mako a fio ai le kau fia mali e ko ka papa a fio ai le lako kama le alo ali ku pole sava ku so ali ka ua mai na iao ala kai sa le ko i o le lima maku o fa le po ke fa po finga ko style wa pe pesa ma si va solo solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe ma si papa solo solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe ma si papa pai kele kuwa ma akua fale loa le ka fe ua fale lula no asi tuki vanu male pa ia lasi o tama tina male awa luma a io e onga nga ai malo si la fia so le fiku fale sa welcome to mangu vai le loa eva le city ai le ku this is new sila Samoa I do ai le sao o te ro sao sauna e te ua umatama ua taita si malelo foanga solo solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo pa pema si papa solo solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo pa pema si papa awe natayala awe si umo pa pema si papa Go to General. So gas, you got a vibe. Yeah.
Sao ya? O sao ke ko ko mu le. Ko kele ke ko ma ko mu le. Awa sao ke ngel ko mu le ma ya. Ol ma kwa fale ko mu ali o lo suma. Ke lo Oleh kaki fofo aku kenge kolong wali ya. Ai ko ngo fa o mo. Ke lo me mali. Ya mali ele am. Kaki o fa kasi kile lo ko le am. Ke lo ya. Tao. O malo mo fo ko malo mo fo. O lo wika ya ke na ko mu so. Oi. Esa uma. Oi, eu acho que aqui não orma como. O eu acho que aqui não makom. Are la ula ku ye. Ai vai oi. Fa ko po eu acho que aqui não makom. Vai oi, eu que a minha mulher vai pelo ma. Bueno, orma como esa nga so ngauso que ese sino mal fiao. Que roi. Da kala ya. Awa ke ka uwa hes. Se so ai lu mamalo kilo kia oi ku. Awa ke ka uwa hes. Ale la ula ku ye. Awa ke ka uwa ya. Awa ke ka uwa hes ka wa kala ba kama ho ye. Ngaya lu mo ya ya. Awa le. Ai. Awa ke ka uwa ya le. Ngaya lu mo lagi ki nga. Eu lengo forma vai nga kala kau fati. O ulo ke fofo ke pakel. Yo la para ya. Ya. Pakali. Si awa ke ya. Ipe ke kau fasi e la kama. O winga ese no un poco el pepe. Bueno, ano nga ke lo mas ko inga lengi fo. De la wan. Ya. O mea umma ka lu ye. Ke sa ho ka wa ku ya. Ai awo ke ka mo ya ka. Yo ka wo lo so. Yo e ka ke le fa nga fakas. Ai ka ke uso ya yo ba. Wala malan ko. La wala mo mo. Yo e ale la ula fia ku wal fa i wala. Awo ke pisa se si. Ele o ke le pisa o ba ku lo wa pisa o pisa fo. Ele fa vale fo me. Ele o ye ele o sikanga kai pisa so oe. Ai ala ngo pisa ai lo ngu e ka. Kau wele ole polis ka malon ma ko mo ai ku apo ngo ko kai be. Kai misa. Oso ni. Oi, kalau famisa. Kai misa ka kalay. I love me. Ya. Oh. Ya, kau. La kau ye. Asa ka ya. Ala wal mo mo ye. Na o le makwala ka ka malo. Lo kana ka e poko. Or makwa e poko. E ka kau mo wal mo ke makwa. O e mga kuwal fa makalangal kamar le kuanga ngore e kalenga le ako. E mua la kulo makwa. La wal mo ke sa wa ka wa ku ya kyo. Ya ko wale le per mako. Ya, la wa per mako. Ya, afkan. Ya, I love me. Malo la soy fua ya kyo el kamama kwa. Ya kalova. Malo la soy fua. Ya, o fa soy fua. Ya, sumaya sungai fa fenganya. Ele ayo ke fa. Kau nangi ko ay masafa fa feu. Le ayo ke fa malu luwa. Awa ke fa malu. Ngai ke wa mai. Ya, samo ye siarang arenga esudio makulo ele. O awe, o ke kau makamu de ka waku ya ke or kamal me wo mayai. E ke kawa. O awo kau makamu de ka waku ya ke or kamal me wo mayai. Kalau fai makwala ngal me ke mana. Awe ke fayo winga nga fayo ro kama.
ai fai ale me wa e lo oi o ale me wa la ina e soli ale ma ko fa io e masalo e o skamalo ai kama o skama kensiano io e che era ma ko kensiano ai le alo lo mai io o che fa mal ma ko o le ma che feo ai ma amelia caro fai o venga lo che ko e ma amelia wale va na mama sang oi caro fai o lo fai ngalo e nga fa kasi ma amelia le ayo amelia nga ma feo oi ka e fai ngalo e nga oi lo ingo wa o pele ngako oi caro fai a pele ngako Terengako wasawo ni foi fa Terengako oi wai vai se terengako ai fa fonga ni Yoi fa maria ku ya ke o kama o Amelia o lo ko lo fa ai poi ko alua mako Amelia o Amelia o lo ko alua fa ai po mane makam pepelele fa susu masiama pepe e ngoya Amelia la kiti malai susu ya Amelia mawakala wa e se kalai mai o ngasa lua feilo e mala o Amelia pere ngako yoi pere ngako waka woso ero walo faya ai kau ngalo ai la ufangau Marielo finga ngalo awa awange e ko ombi hamayal mga Kristiyan kaya ngako oi kaya ngako pupulan lang mayo fena Marielo finga ngalo iya o le address na ka mai Amelia o le o Amelia lo walo le o ke alu yan ele so walo ngo ya Amelia i o lo walo le o Amelia o lo ko lo fai poito pero ngako yoi ke fa pero ngako sei popular le mayo ko nga pero ngako whatever ai ni fori ngo sa ngaka ai peise pako pero ngako o le ala ngalo fa malu wa ku mo ya ke o kama oi nga esa we fa malurua ha pero ngako nga esa we fa malurua vai oi e o nga sia le ele o se Amelia ke una ya ele Amelia le pa Maria so kala ngo aku po ai Amelia ke o ke ele ni o kadinga o Amelia mua o lo ko lua fai koipo wa uma nga ai tu Maria ya ke Terengako oi wo ma o ngai lau le balele pe ala la mai pe ika kala ngo fa mo bole yo ala la mai ika kala ole o ke ala o ke le ngoe ala pe ase terengako pese ka wa ma lo si lo ma ya ke terengako ala pe ase yo wala ai mine ke wala oina I la fa ngau so kil Amelia wow ala
ke koe kula e runga kul ko i lopua. Amelia! Amelia. Ngo foi lalo. Wai vai aqui runga lenga le o kengi o kua. Yo so kala mo aku ya Amelia pa mo. Kala mo ya Amelia. Yo so ana kala mo ya. Wai lo iwa. Pelenga. Kala mo ya pelenga. Mo fayang ko leleya yang ki wai awe ke sa. Amelia. Kero pao ki a kon ma ka oi. Penangko, ya? Bayo lo kama. Pare lok mo. Bayo nga ke. Nama ke kala mo ko. Wai oke nyanga wong lo ko mo. I told you before. Sorry Amelia. This is not the correct Amelia. Where's the one? There's another house is over there. I'm sorry. Yeah, sorry to Amelia. That's okay. Forget it. Yo, Maria ol kama. I olo po lu fai kui. Ai fai lang kama dia. Yo, pe ako ke next. Sini lo wala kui fa foi ku akol peluni. Ngai ai le si Amelia ngai ka. Wala le ko sa. Ole le nga umanga le ku mai o ole le nga Amelia. Ya wala le. Baila le mene we. Jangan kisah sing, o fa ko le ke piona la le. Full stop lo kala le full stop. Amelia. Ngai lo ngalia le ma ko fale ma. Amelia, why did you phone me last night? What do you say? I called you last night. I know. And your uncle answered the phone. Who's uncle? My uncle? Yes, my uncle's sick. Amelia, you don't lie on myself. Why keep it there? Penangko. Oh, listen, Amelia, I know that what? What do you say? Amelia, don't jealous. You tell us my food. You don't talk to me like that. Emmy. Hey. I told you before that I love you. Very much. Why going on? Penangko. Bye. Penangko. Boleh kêu lông nước. Ini tu masam. That's why you got it? No. I can't look your dad. Maila utotongi, ua o oli, wa mawa o sa utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, wa uma o lo utotongi, na alu se oli, mawa maila utotongi, ua o oli, wa mawa o la utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni,
Wa umai lo utatongi na lu se oli. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na aye to masini le aini nifo. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. Casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata. Casino tau fa alata, casino tau lama lama. Casino, 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 casino potoleanga. Avatu ola uafe, ai au mai na ole afa. Ai le tau lia le tele o aso te fo ina fata fata. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai eto masine le ai ninifo. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia ile mafa fawotina ola ufanau. Telo fa se watari o sia ma pepe la titi. Nano kale kapa ka ayalu eva male masini. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau. Valea ia ile mafa fawotina ola ufanau. Telo fa se watari o sia ma pepe la titi. Nano kale ta avale ayalu eva male masini. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai eto masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totupe, sa te yo matotino. Na ai eto masine le ai ninifo. Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga. Le tua mani e pe o le suka, ali ilo fa atosina. O au masini I ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga. Wa sua mali e pe o le suka, ali ilo fa atosina. O au masini I ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai eto masine le ai ninifo. Na ai eto masine le ai ninifo. Na folo eto masine le ai ninifo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you hear about the airplane that had its navigation equipment break down? The pilot announced to all the passengers, "Folks, we're not exactly sure where we're going, but we're making very good time." Not very comforting to the passengers, eh? Going to the wrong place faster is not making good time. A proverb from Haiti says, "A dog has 4 feet, but he doesn't use them to walk in 4 directions." What about you? Are you making good time on your journey through life? Are you getting closer to the life of real satisfaction you want? Or do you feel like you're just spinning your wheels or going around in circles, ending right back where you started?
You see, we shouldn't just be busy. We should be busy really living the right good life. A wise person said, "Stop spending $1 of your time on things worth only a penny." So we need to wisely choose what to do and what to leave undone. A successful man gives this advice: concentrate first on doing the right things, then on doing things right. There's nothing so wasteful as doing the wrong things well. So ask yourself the question, am I the master or slave of my time? Have I learned how to tell time? That is, tell time how to work for my success and satisfaction. Remember, your time is running out. You don't know when your journey will end, next year or next week. So why not start using the time you have left to make every minute count for what counts in life? But that's our problem. We need help to know exactly what does count in life. And only the one who created our life knows that. So we have to personally know him before we can start to know our purpose in being here. So won't you ask Jesus to forgive you for not living his way? Then ask him to take control of your life every day so he can help you become the master and not the slave of your time. Only he can show you how to make good time in building the good life that he's planned for you and your family to enjoy now and even after your time runs out. Just think a minute. No, no.
po malepese e le mawhaida ua toi lima video John Talo le July 5 tolunga tuina por la mea le think a minute mo e ma tātou mo le rivainga ole a fiafi. Tasi lima I watolu a mo Radio Samoa. Maua tolunga tuina mo se tutu mo isa mo le nia so lulu le so le tupu le so mo le rima sino ke topa lua fe lua lima le singana wa le tutu mali ile tātou maftanga ponto ala tutai ile taimi sasi la vai te tu le tuolo to so fu mo le bantu le le so an taiau tātou toi filo ye lunga pe amu anu e te pena mai le vainga on telefone le fal tu ya Maria malala to po mari ma tātou tala mi to le Pasifika va pe foi e an tunu o le langi o na so toilea ma le programa le ngai fo faiva te pena mai le fionga ya le an to savia ya male tātou polo kalame a wene emisia le malu I fale I le alfia videipa mai a tala mai tunu o le Pasifika male langi male tua au fala au tau samil tangata la tau a inga lo fantu au I matangi ya wa ia fala au sioka mafoi. Kilunga, el alo, the work na kama sole resi kosi aki uka ile ma uma